Praise God. Tumakdal tayo, amin. Thank you, Lord. Why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes. This is the word of the Lord. Why should I worry? Why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name until the storm passes by. Why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He stays always? He lives in my heart. He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes. Why should I worry? Why should Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name until the storm. Once again, why should I worry? Why should I worry? Why should Thank you, Lord. Thank you, Jesus. He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm. For the last time we sing, why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Why should I worry? Why should when the very same Jesus stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. One more time. Why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry.
I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're our foundation. Amen. The only foundation. Thank you, Lord. Si katihan nga magungun nga foundation. Pundasyon ni pamati. Pundasyon itibiyag. Thank you, Father. Pabaan ka ni Jesus. Nadaan kami His strong foundation by faith, by the power of your Spirit nga go-work. Salamat may pundasyon mo. Di amin nga believer, kung umay dito'y kini Jesus. Salamat, kababaan kanya na, at nag-prosper kami. Babaan kanya na, nag-stay kami. Babaan kanya na, at overcome kami. Babaan kanya na, kaya rumangay kami. Salamat, O Ama. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. So, inawal palabas at adal tayo about promises of God. Amin nga promises of God, ure kasano ka aduna na dyan. Kat panay yes kini Jesus. Ken, tadagijay nga promise, adda amin kini Jesus. Available kini Jesus. So, naisursuro mi kada kayo, sursuro tayo dito yung church. Ano, ag-claim kayo. Agbiro kayo kada gini promises kini Jesus yung alan. Amin nga napukaw with the Garden of Eden, nga napukaw ni Adan. Ket, i-claim tayo kini Jesus ijay Calvary. Amen. Amin din napukaw ijay kayo, the Garden of Eden, and restore the cross. Kailangan nyo na kayong umay dito'y nga ma-open iti gospel of Christ. Once nga hang kayo ma-open the gospel of Christ, hang kayo nga magiging matibay. The only foundation dito'y kete gospel. Ni Jesus nga mismo, kaya finished work na. Ni Jesus nga mismo, kaya kinasasino na the foundation. So, no isuti biyag mo, kaya kalang nga magungun. Once nga sumina kayo ijay, awanan di kaya yung kini Satan. Because ni Satan, na overcome lang ijay cross. Naabak lang ijay panag-ungar, panakatay ni Jesus. Amen? Unay ko na gito eh. Sibot ta, kailangan tayo. Amen? So, aming nga promises, ure kasano ka aduna, amen kani Jesus. Amoy ka di gospel. The gospel is the solution of God. Kadi so amin nga problem nga inaramid ni Adan. Ken araramidan ni Satan. It is solution gospel.
Iso ka mo yung ti gospel, salakan da ka di inbirno. Ti gospel, salakan da ka ti poverty. Ti gospel, salakan da ka ti sakit. Ti gospel, salakan da ka kini satanas. Ti gospel, salakan da ka ti sinful nature. Ti gospel, salakan da ka, ijay kinanengneng. Salakan da ka iti pride. Salakan da ka ti amin lagi jay. Dati ter aramidan ti gospel iso nga mapno ka ti gospel. Talaga nga agprosper ka. Salakan da ka ti ululay nga kapanpanunutan. Salakan da ka ti pungtut. Gura. Isalakan da ka nga ruti basol. Amen. Isalakan da ka ti kinarawot. Gluttony. Dajay ti gospel. Salakan da ka ti sakit tinakam. Imimpenan nga sakit tinakam. Ay, numakita yun lang ko mga talaga. Iti gospel. Handa ka lang ay salakan di impirno. Woo! Wam da kaamay mo. Ti gospel ti solusyon. Amen. Palakpak ni Jesus. Amo yun. So nga idi merge. Idi Wednesday. Nakiktot tila duma. Idi ay prayer. Because kaanuan ti maikararagan jaglaladok. Jay nasaktan. Pero in reverse ti Holy Spirit nga ti agkararag jay nasasaktan. Ti mang bless da jay nasaktan. Ti maperpersecute. Amen. Nas daw tinadumay na. Amoy no hanyo magawgaw at lagi ito yung teaching. Agbalin nga ko kada kayo. Agbalin nga question mark. Ululay ni Pastor Rumi. Basahan nyo ito Matthew chapter 5. Ikararagan nyo yung mga idadanas kada kayo. Ikararagan nyo yung kabuso yun. Pakanan nyo yung mga idadanas kada kayo. Oh, sige man. Ano yung versikulo that is much higher level of life ni Jesus. Ni Jesus na the cross. Isu na tinagpray. Uray na ilan sa gaputi basbasol na tao. Isu na tinagkararag, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And that's your life. So, ano na problema yun? Hangan nyo ako na, kada kayo nga kanayon, ada ko mamang ikararag. Padasin nyo, tagkararag, ada kayo, tinanapno, ti problema na. Amo, da kami papastor, kanayon kami dyan, nga area. Sika ti may dadanas, sika pa lang ti mang bless. Ala nga prayer, pati makan. Ay, bless mo na dyan nga tao, pakanam. Minsan pa lang, sikat man pakapi. Oh, ni asawa yung kinintihan yung kaya. So, ang tinaduma, mas lao na ijay. Ngam isuti ko na di Bible. Pakanam, di kabusor mo. Hindi nun ni asawam di mang busor-busor, di pakanam. Baka kurang kinan na. Hindi priyam. Hallelujah. Nakita teaching the mas higher level. Hanga da jay, kunam nga naunag iti revelation lang, naunag ti biyag. Naunag ti biyag mo.
iti mas higher level of life. Kajay adu, kasparingan, adat ti pain. Ado ti marikiriknam nga pain. But you are still there. Smiling. Kasjay iti nangato, ti level na. Yes, so, amo yung, kada kami, nakadadal kami whether negative or positive situation. Whether negative or positive, di tao kasangsangomi. Makaadal kami. Kat mayat nga pag-adalan no aming sa negative nga tao. Tay di mo nga maadal tagpasensya. Di mo nga maadal ti mangipre. Di mo nga maadal iti maligay matitikas ti nga ugani. Di mo nga maadal lagi ti nagadu. Mahaan mo nga maadal no panay positive ti kadwa. Naunagan ti libol yo. Iyay. Pumasok kayo ijay. Kailangan mapanday kayo. No kayat mo nga lumok ng maipuor ka pa eh. Kita? Apo maaramid mo yan na pintas nga kutsilyo no, madina maipuor, awala. Ano mapitpit, ano pitpitom de, han nga naipuor, makrak. Karon no intinab mo. So mapuuran nga na bumigang, sa mo itinab, ijay napudot mo laan. So, kahit yung tiumunag, kasjay, tinaunag nga biyag ni Jesus. So nga, esuti, suro-suro ka nagiti leaders tayo ditoy. No, dati leaders, elders. So, baga-baga kinit Chester, ano pag naam, kayang-kaya ni Jesus. Pastor Lando, ano ti pagnaan nyo? Alex, kailan maanger kayo gamin? Siyak na, ano ti nangiangeran da kanya. And praise God for that. Dadakon dito yung church. Kayak tagistan. Because of that. So nga da kayo umot ka ni. Halang nga dyan, halang nga ministry, even in your family. Mayat ti pamilya, mayat to ti ikastama may kipulapol ti tatao. E kadwam nga iti business or whatever. Kaaruba. Hallelujah. Amen. Amo yung nagkatibagbagat dito eh. Scripture plus experience. Amen. So nga tinaunag nga biyag, di ko na, day may apply mo nga klase ti biyag. So nga nagijay, kung nga nagata, binaliksad tayo di merge, i-apply yung kadigamin. No da kayo tinasaktan, babae man o lalaki, saka kaditag pray. I love my husband. I pray for him. Bless him. No, agi mo imon kata, nataraki, pataraki yung bayan. Kasi ay, ang nga ikararag ta pumangit, pataraki yung bayan. Agasam na to'y pusok tanimad, mali. Unama, amen. Hallelujah. Oh, asla ay ayam no dengdenggan. Pero, no i-apply yo, da kayo ti may release. Amo yun, nagmayat ti tao, ngawang kagurguran. Nagmayat ti tao, nga adat ti peace, ida inside. Kat magkaroon ka ti peace, no kasjay, iti pamayam. Kamno urayam nga ay wanda ka, maminsa nga pulo mo't kitli kat adade.
Pero di makay 11, di yan. Kailangan si kamot tinan. Amen? Hallelujah! I-apply yun. Sige, kani para sa inyo. Jesus. Siya ka lang i-apply. Kana tatayap, apply ko ba lang? Hallelujah! Narigat no damo, no, i-apply mo, masanay ka. Lumakla ka kaya. Okay, so, that's it. Now, mapan tayo ide foundation. Matthew chapter 7, verse 24. May dito church. Makita yung nga talaga dyan, life you kini Kristo. So nga dito, ano naisimpa, relasyon na. Amen. Ado tinaagasan, ti spiritual, and even physical. Ado di agsisina da. Pero, napaabutan dati teaching. And then, naisip. Hallelujah. Ito bang kita ang ti truth? Tati truth, kastay ti aramida na. Hallelujah. Lagi sinaduma no apay nga, they are here. Magdengdengag the word of God because of their testimony. Kapujar aramida ni Lord kanyana. Hallelujah. Naibagabaga kon kada kayo idi 36 years kon nga born again. 35 years sa kon nga nagpipreach. And then dagitoy pa lang nga teaching tinakita nga makabaliw tibiyag. So I encourage you. Tada ito'y ipiprepare mi na kayo. Iday saan kayo kumang alanganan no rapture wano no matay kayo. Tado te alanganan eh. Ado te alanganan ti itinbaga ni Jesus. Ado de mang-expect mapanday di heaven. Pero no mapanda kat agsasangit na gaya may day. Nguray pa nag-cast out at the level. Why? Apay? Handa nga inbiyag. Jail life ni Jesus. No atrasan tayo na ito'y pangalaak iti message. Matthew chapter 7 verse 24 tayo ngayon. No basaan na di verse 21 to 23, makita tayo rin. Dagasan na yun. Tabasaan na yun. So nga, jay nga, ito, nga, pagbabawyan di tao. Adun to ti maklaat no sumango na ni Jesus. Ti may isang pagkakuanda, ada ti kay kunanda nakasigurado na. Pero handa gayam nga qualify. Adamot da jay kunana nga baknang tuyay ngem na panglaw gayam. Adamot lagi jay kunam nga hankit di nga na save isu da gayam ti na save. So nga kitaan nyo, okay. Sige, mapantayo. Pasa. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Okay, anya day, tagiday lang mang aramid. Tay pagayatan ni Amana. Katamoy ni Jesus, din may ditoy, aming nga aramid na, aramid ni Amana. So nga tata, amin nga aramid, ti Ama in Christ, iso di aramidan na yun. Okay, tuloy. Many will say to me on that day, Oh, many. Not few or some. Many. Adu. Tuloy. Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Oh, nagprophesy na. Oh, nagpadtupad-tu na dagitoy. Okay, sige. And in your name drive out demons? Oh, nag-cast out na ba iti demonyo? Okay.
And in your name perform many miracles. O, nagaramid dati miracles. Okay? Sumayat kumadiay. They are sure. Nagipatupatuda ko naman. Nagaramid da, kanina kaskas dao. In the name of Jesus pa. Pero niya sungbat ni Jesus. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Oh, apa nga kasi sungbat ni Jesus? Kasaan nga umdas? Kasla day pitong anak ni Iskiba, kapanda nagkaskas out, agpa-prophecy, kat nasavdan. Ti makaisalakan gospel nga ibiyag. Amen. Amen. Hallelujah. So nga adutim mas daaw to. Ijay, iso nga tata, isuro ka na kayo, foundation. Kasano kayo nga may pundasyon ayan? Iti sigurado. Okay, 7:24. Ito yan. Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Oh, put it into practice. Put it into practice. Put it into practice. Anyati, kaya't nasawan, i-apply. Ibiyag. Di manggag mo, ibiyag mo. Di manggag mo, ibiyag mo. Diti, kastanti mangi pundasyon. Iti pamati. Di manggag mo, ibiyag mo. Di manggag mo, i-practice mo. Kaya't mo ti mangi pundasyon, i-practice, di manggag. Okay, tuloy. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Oh. Oray umay di bagyo, kaya't saan nga matumba, ta nakapundasyon. Kaya't ti pundasyon na, jay bato, rock. Amoy ti rock ni Jesus. Hangan ni Pedro. Because ni Pedro is small stone. Uray ko na upon this rock, I build my church. Noan mo naawatan ti kahit nasawan, ti amom ni Pedro, di rock. Ni Jesus, ti rock. Ni Pedro, ti may pundasyon, ija rock. Amen? So now, itata, mapantayo mo lang iti may sangahaan nga mga pundasyon. Verse 26. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Okay. Iti kadaratan mat. Tihaan nga mga practice mo tayo eh. Tihaan nga mga apply. Okay? Nyamot nangyari, verse 27. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Tiduwa dito yung makita yung. Oray pundasyon mo man, unuhan, the same nga umayti taipon. Nakapundasyon ka man unuhan, umayti bagyo. Iso nga, no datayo, di agipundasyon ka na lang. Kasi umay lata ti taipon, ure kadaratan, iti kaisaadan di balay mo, mataipon lata. No maipundasyon, mabagyo lata. But the difference, di mangyari. Iso nga bagyo tayo amin. Iso nga awan nga rot iti agsangsit dito'y bagyo. Padasan da tayo amin.
So nga naanawag, nagdi kakadwa, no minsan, kini Sister Rose di. Kaya ni Sister Rose, ada nagiday nangyaring old kanya na stroke. And then, nagkasakit. And then, adupi man ti sao. Kanya na. Tinaduman, panlamayan takungay. Panglamayan tayo. Pantayo natublang na kano ipipreparean. Ay, ibis nga karadag, dalamay. So, ngonak nga, daytangay ti, lumamisan lamati tayo, awan ngay daday foundation. Di pa lang natay lamayan. Ipriyan tayo kaya. Amen. Hallelujah. Tidak dumag, birok na. Sumanakit ni Sister Rose, kastoy gamin. Are you sure? Are you sure nga kasya? Amo yun, te kamaling, o te akala nga una na. Are you sure? So, haan lang nga amo, tinagnaan ni Sister Rose. So, nga handa nga amo, tibagbagada. So, ital na yun, kararag kayo kiti. So, ako dahihan nga amo, tibagbagan, hanga pa nagbisbisita. Baka mapang kayo bisita, baka lamay, tibagayo. So, pa'y overcome na. Amo yung oray siyak no, di masabat ko at paso. Kunada. Po, mahiyat. Ngam no. Kunada. Awan Diyos. Padaya mo tikas taba kung kunayo. Ay, sus. Hanlang pa nga kaset ibaga na. Awan samot. Karkaro di COVID. Adatin news. Natay kamot kanon, pastor. Jadi bagbagak. Adati umay. Kung ada revelation ko, pastor. Dandani ka matay. Naditiga po na nga is-stricto akda kayong nuwamingsan. Tapay nga nadating kayo ibaga kanya. Ibaga yung kiti. Speak life. Apay na kita nga ng lenggan. Kunak nga no nakapundasyon tayo. Hallelujah. Ura ko man na i-reveal nga talaga king ka. Nagparang ba't ni angel? Apay nga hangag parang kanya. Apay nga sikat pagparaparangan na. Kasla tayo kiti dyan lalakay nga, idi mambunong ti pagparangan na. Apay nga hangag parang idi masaknan. Apay nga di man bunong ti may baga. Kautan nyo, tasukatan nyo, ulis na. Pumarti kayo. Kataday masiknan, awan tagtagilok na. Makasidsida, jajay. Kakasama minsan, now, tata, mapundasyon tayo ti gospel. Jay gospel ti biliban tayo, ta iso ti ikon-confirm ni Lord. Siyak to ba, oray makita in my dream, nga da nangyari ka na kayo, nga aksidente, nga natay kayo, ang kuntupay nga ayunan. Amen. Oray nakita nga negative, ang kuntupay nga ibaga. Tabakahaan ka, makauuber ka. Amoyo, kanak idi. Ada ti may sa crusade.
napang kami. Ada ti tao nga haan nga magkiko-crusade. Idi napana ka dyan, nagsanggirak de pusti. Asa sidag, di talang, kita kat isuna. Wow! Mayat atain may dito yung tao nga natangken nga tao. Kat ang ngursi-ngursit. Ang ngursit kami nga duwa. Mayat ti dayaw. Mayat ti preaching. Madamdaman na, awan ngay. Napanana nga tari ay. Ang kung nasipsiputan no napanana, nagawid siguro. Ito po problema at di agsapa. Kunak, mayak matirabiya, di kurusila. In may ni dijay. Di tao nga dijay nga natangken. Ahaan nga umay tigimong. In may nga, nang kita amot kunadan ni. Kat mo di pusti nga da, ayang kuwatin matakder, ala iso na ijay. Awan nakikita mi, may sam ijay. No. Kat amo na ipapilit mo na jay, tilalakay. Ati mang bayad. Ay. Sino ngay nga rode? Napang ko nagsursur. Iti kakadwa. Nga nakikrusade. Di ba ada ni Kuya Derby? Awan, piman. Oh, sus, awan nga talaga. Nakita ko tagis-isong kami pa eh. Oh, madikon nga ituloy nga ibagat ha. Awan multaan dak dito yan. Na inmo na unan liana. Nakita kon. Kat intatal na kon. In Jesus' name. In Jesus' name. Eh di, han nga na. Nang nakita pa yan. Aya, isunga na kayo. Gospel. Ti patyen ta iso ti approve ni Lord. Hallelujah. Ado ti arami ti demonyo, oray believer ka. Iso nga aanadan niyo. Karkaro no, panay Espiritu amin, no Holy Spirit nga talaga, ni Jesus ti amam mo naginggan. Tabaliwa na ti biyag mo. Laman mo ti kay kabay mo. Kasjay. Ti pundasyon. Ang kayo matintinag kalagi kumkonformi. Ang kayo kuka kadikita ada karading na kaskada necromancer kaskada manggagaway manggagamod ano dito'y Biblia. Amo yun Brother Mario, padas na dito. Kung namata na born again. Nuwangan na born again dito, kakastati pa nagbubuok na. Amo yung kakastati buok na gajay. Medyo amo na basit nga istoryan, tatimpa ka ulit ha. Ay, iso nga, lagi niya overcome na, nabor na gin. Amo, oray siyak, makakitak ti al-alya. Lagi ta pugpugot nga kunaday, di pupunti, baliti, makitak lagi day. Yes! Ngumidin na born na ginak. Iti kinasakas out ko nga evil spirit kadagiti tao. Kada jay gayam ti may nga ministry, deliverance. So namingsan nakita kini Rubin. As si Rubin, di ay duwa nga babasit. Madimonyo ng galot kanya na. Namingsan nakita kay Jai, sayangan. Ngam panay may deliver basta kasya. Amen. Hallelujah. Yung mga day makakita-kita kati uway na. Kaslaka.
Hanggang may pundasyon no ijay ka. Ti pa kay pundasyon ng gospel. Jay inbaga ni Jesus nga i-exercise mo iso ti foundation mo. Iso nga i-exercise yo jay life na in everything. Di ko na kasmarigan day agasawa. O sige, kasmarigan sika Alex ti masaksaktan sobre bilya. Kasmarigan sika ti masaksaktan karagiti anak mo o kinaasawam. Sika ti mangilihan. Ang asikat agyuyunguin siya nga. Umay kayo man arjet. Ipriandak. Sikat ti mangikararag. Sikat ti mapan ijay. Urenuhan mo ilihan si Suda. Mapan ka ijay prayer room mo. Wano ijay punti kayo. Sikat ti apan agi-release. Sikat ti apan agi-kararag ti forgiveness and blessing. Hallelujah. Oh, aduti nangar-aramidak tikas niya. Papastor, ken believer, ket siyak ti na i-release. Yes. So may sursurok man pa'y kada kayo. Whether negative or positive, makaadal ka. No, mumti agadal. Amen. So now, put it into practice. Okay, James, chapter 1. Practice. Iso nga, ayan na ngay pangipraktisam no awan. So nga, kailangan adda, tada pangipraktisan. Amin. Oh, ada yang pangipraktisam no awan iti kay usarana. Sige, mapantayo 21, 22. James 1. So nga din baga kini Pastor Lando idi kasi ni Pastor Lando di sang putak ditoy Mountain Trail at tidog tibuok na panay trials tibiyag na. Ay na. Basta sabat kami, ipriandak man. Mapadpadasak. Nadaing talaga ni taning. Ilihans kumot piman atakam amok. Priya kesuna. Tata, adu na counseling ko. Ana makakatch up. Yung believer isunan eh. Tumaklakler eh. One time, intaray naman ng tools, tilugan na. Hindi ko na idong permanent day lugan na. Panawat palilihan sa sungo, tilugan. Itata, nauuma. Tapanay umay, panay mapadpadas. Tatago na kanya na, Brad, eksaminem man kiti, tibiyag mo. Apay panay padas nga kanayon, unay matenan day nga Diyos, nga padpadasan da ka matenan nga kanayon, awan lakit di mo tipag-angis mo. Ag-angis kawat kumata, pa-iskrimon da ka mo ta. Iti wilderness to pa'y pakanon at tikarni. Mana, sada manan mapadas. Apay sika nga ikat padas matenan nga kanayon. Madiday ta. Ijay nga kasla nagmula gaten. Apay anya ikastana. Awanhan mo nga kinan ti Ebanghelyo. Kanum gamin. Ijay biyag mo ti mga experience. So, insuro-surok ka niyan. Gana madadal na, hindi ko agpapukisan. Siyak pa ito ng cookies. Pinukisa ko na iso na, siyempre, ginwa po ang karkaro. Data, di mausaran, medyo,
Katawa mo't kanan, anon nga padas nga kanayon. Ingana nga kadagituyan, makita yon. Exhorteren. Mang-encourage. Yung manubat tagnaan na aday ta. Iso nga na kayong umay dito karunuhan yung makakatch up na gito'y label. Tingaro de kunan tinaduma na nalakagamin ti Ibanghilyo. Kaslangay nalakan o dungdenggam. Ngam di application na gayam na unag. Takaslakan ni Jesus. Sige man. Numa-persecute ni Jesus. Anya ti kasana. Kastay ka. Hallelujah. Dito Ibanghilyo. So, katawa ka, nagdagun ko lang. Teaching ni Pastor Romy, Ibanghilyo, pang grade 1. Sige, umay kayo. Tapno enjoyin tayo di pang grade 1. Hindi umay dahan na maki-apply. Pakanam, yakabuso mo. Sige. Tetibiyag ni Jesus, the gospel. Antayo lang nagdibaga-bagat ti ayat ideng nguso. So, kitaan nyo, nung ma-review ka mo, sige, anya ti attitude mo. O, dagiday, insuro-suro dagiday. Tasyak na padas ko dagita. Napadas ko tagtatal na. Napadas ko tinasaktan. Napadas ko ti mabisin. Nanda ka inikan ti kanak. Inikanda de kaabay ko. Napadas ko ti nag-force fasting. Iti 2 nights, 2 days. Ahana ka nang nangan. Agmin-minister. Nagganot, tinagnaan tayo. Amen. Pagbagdagid tapno, mapadas tayo the light ni Jesus. Experience the light. Hallelujah! Padasin nyo kani. Nung ma-rebuke kayo kat no, pinapaitan ti kayat di nausar. Ikam kani. Nung di Pastor Lando ti nausar. Ay, pagsabawom ka din ita. Si kaman ti may release. Ay. Yes. Alang aron nagrigat ngam na i-apply mo, naglaka gayam. Hallelujah. Ito ugali ni Jesus ang ang nakikita ni Pastor Lando nga pa. Pakapiin na, pagsabaw na. Okay. Sige, mabantay yun dahil. Verse 21. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Kita nyo niya, lay apart. Kasano tayo kasayong mangili apart? Kadagidyahi, by humbly accepting or receiving with meekness the engrafted word. Ano the engrafted word? Gospel. Amen. Iso nga day kasak, bagbagak na duwa tayo kasat yung ag-change. Day renewing, yung mo na, no, minsan, ikatam nga mo na, daday dapat nga marinyo. Samo, pilapan, jay, nabakantian. Kas jay, tikasan tila duma. Okay? Pero, mas narigrigat na jay no Word of God. Kanya ka, nga ikatam de ugalim nga madmadi, samo pilapan iti Word. Naalaw ko, nga uray at dadiyay, i-receive ko jay word, takugtara na da jay, wrong.
Kalati ka sana din nalabsog ka mangan kalata, taiduron na jay nakaimbak nga inmon una. Yan yung sa naawatan. Tika sana di di ba tika sana madalusan di bagiyo? Anyo nga dalusan umuna di bagiyo sa kayo uminom? Uminom kayo di nadalos, tadya ininom yo, ti mangidrain. Iso nga kanya, kaya't ko rito yung style. Receive with meekness the engrafted word. Amen. Hallelujah. Daytoy, 22. Okay. So ano kita nyo? Tisursuro kada kayo ditoy. Uray adda pa lang, kas pangrigan, naunget ka pa laeng, kunak nga ruden, i-receive mo nga minon nga ni Jesus, nga adaking ka, ket naanos, ayat isuna, ket awan imimpen na nga sakit tinakem, hanga gidulin ti sakit tinakem. Ini Jesus. And then, no, i-apply mo na day, i-accept mo. Ag penetrate day. Ag work that day love of God. Kung tara na daday naunget nga tao, ken napnuan ti pait nga biyag. Napnuan ti approve. Bitterness. Numadiyo ti approve parya. Kasya di kasana. Kaya tubat nga talaga ti ag-change. Kasmarigan. Pagit kita mo iti nga naungat kay dyan niya uno ada ti basol. Laos marigan day kung kuna ni kapsat nga katbagan. And surrender na di mamana. Hanga nakakas out. May ati nga testimony. Ngam ti kastam mo lang di daduma. I-receive mo lata ni Jesus nga righteousness mo. Ayat ken ka. Ta ituloy na di daduma. Alala yun. Sigurado da ito ta saan nga agmintis jay word. No kasano yung kasanang nangisalakan ka na tayo, ijay sin in sinful nature, iso mo lang kasana mangisalakan ka na tayo, kada kitay nga ugali. No kasi lang amin ti kasan ti born again, in just 2 weeks, adon ti testimony. No dadya lang kami ti pukusan tayo kuman ni Jesus. An nga jay sarili tayo ngamin. Ni Jesus ka ti pukusan tayo, nga ipenpen ija uneg tayo. Ijay, ngagbalin ka, nga may pundasyon, nga haan nga magaraw. Amoyo, aswar nga testimony ni Brother Emilio, nga pinukusan natin prosperity, nung nati verses. Kaya medyo may divert iso na di prosperity, palipatan na di panag-serve. Kaya ni Jesus. Pero amoyo, gusto na di naramid na. Urno ng ti verses. Ngam urno ng manan ti verses, salvation. Urno ng ti verses, iti anointing. Urno ng ti verses, iti life ni Jesus. And then mapno ka tigina Jesus ni Jesus. Hallelujah. Dagita ti kailangan tayo. Iday ka nga may pundasyon, no mauawatam dagitoy. So in the verse 22, be ye doers of the word. Jay word nga day jay unag mo, aksyonam, dahil tati kunada nga doers
of the word. Han mo nga alaan ditoy. Nga nakasurat tita diding. Di aday di unag mo, aksyon that the doer of the word and not hearers only, deceiving your own self. So nga, numapan ka ni ti trials, numapan ka ni di panangpanday to ni Lord, nalaka ka mapanday, tatima i-apply mo ton ijay ni Jesus. Amen. Okay. Tawan nga rod manen, iti saan nga dilan ni Apo Diyos sa sinful nature na. Karkaro na usaran na ka ni Lord, dilan na nga dilan ti sinful nature mo. Sakayat na ka nga usaran nga mas special. Ket ti agdalos kunanay jay mausar anay sangsangayan. Amen. Tamal alay. Isong ano ni Jesus, i-apply yun, kaspan nga di ay. Isong roti, apply mi kini misis. So ano dati, hangko kayat nga ugali na, thank you Lord. Ada ka Jesus kanya ti ugali ni Jesus na da tao nga sa. So di ugali ni Jesus, di para sa kaya apply kanya na. And then, isumati ka sana kanya. E di, naisitel kami. So, nga kasi lang gayam, si settlement. At mo, urayan nga, agbaliw sa ka, agbaliw. I-apply mo, di mabalin mo nga i-apply. Agura kumatagbalbaliw ta. Nagbalbaliw, papatik. Ipapatim, tagbalbaliw. Lagi natin maadalyo. Ditoy. Amen. And I believe, nga nung makita yun dita, uray anya ti pagnaan nyo. Uray no, ada kayo ti trials. Ada kayo ti persecution. Kayang-kaya yun. Takayang-kaya ni Jesus. Itibiyag. Okay. So, Jai, be ye doers of the word, not hearers only. Mapantayo jai, 1 Peter chapter 4, verse 12, last verse. Ado pa dito, tiket ko ngay kuwang tandaan nyo, ni Jesus Christ lang di pundasyon. Acts 4, verse 11 and 12, kadagitihan nga kinamo. The only foundation is Jesus. So nga di gospel umanay. His grace is enough. So nga dagiday, haan nga, may kat kini Paul nga daday, tisungbat ni Lord, my grace is sufficient for thee. Amen. Kaya de grace nga tapatan. Amen. Okay. Ni Jesus the grace. Sige, basa. Dear friends, do not be surprised at the very Lord that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Ang kayo ma-surprise. Ilocano man. Gagayayin po, di ko pasigawan, di kasarong mga panakasulot, at sa kasawang ninyo, makaslata, makakanang, makaspasama, kada kayo. Kasla dakarkar na. Sungan mo mauawatan. Tamo yun, ada ti typhoon. Minsan, kasla agsasaruno. Ang ko'y bagbagang kasyay. Kasla. Kasla nagtutulag, nagday demonyo. Si kadita tasyak dito'y. Kasla kasday. So, narito kasi, back up. Prayer nga dagos. So nga daday mati, kwami ka na kayo. Ure da kayo. Sumati, trabaho yung ka na kami. Da kami, trabaho mimat ka na kayo. Hallelujah.
Amoy da kami idi, naglaka kami amang judge si tao. No da nagsakit ka nga nagtatize. Anang ito ti tights na. Dahil amumi. Kamailunod nga rod. Maigas. So, ano dito bagbagaming ngam day tangay. Ang mamawawatan ninyo mang mangyari. Oh. Ada karkar na kas namang mangyari. Di napadas na kiti apostle nita. Napadas ni Peter. Napadas ni James. Napadas ni John. Napadas ni Paul. Napadas na amin. Tawan ti taong o sa ni Lord. Nga haan nga mapadas ti sinful nature na. Haan nga dalusan. Tati purpose na riyay, usaran da ka nga isang sangayan, dito'y umay nga aldaw. Tuloy. Dapat tuloy na. Nagsasan kayo kumakiti at sa katawan ay iwagas sa kapan ni Kristo. Narununan alay kinatuyo, yunod nakarahan kinayanan. Oh. Tinaduma, maragsakan kayo kating mata, dadig Spirit of glory. Kada kayo. Hallelujah. Taytan tinaununag nga biyan. Lang nga mo mas pasama kan. Naragsak pa lang. Sige. Taytan ti life of Christ. Amen. Hallelujah. Taytan ka dito ipakita yo. Asus. Mas tao ti tao kada kayo dito lubong. Unay dito yung tao, nangalalaan na ti kasak. Permi lang o sitwasyon nan. Adda pa lang nararagsak. Isuna pa lang ti mang encourage. Day taa, ti adda biyag ni Kristo. Ang conformity. Amo yung the best nga ramidan, no? Ada ka tikas na, ay agtatal na. Keep quiet in the presence of God. Wait for Him. So nga ni Job, madinang agsao, ti kontra kini Lord. Madinang agsao, ti against God. So nga oray sak sursurwak di ay. Oray no, agtitiritira kajay situation. Oh, Lord, you are still God of goodness, God of mercy. Your mercy endureth forever. Kung kunaklat tayo dyan, madik nga kalabanan ti Diyos. Madik nga agsao against Him. Amen. Malagip ko ni Pastor Tony at Juan, idinata-natay di tilapyana. Nga tumtumpaw dan. Adutin natay nga tilapyana. Haan nga nagsasaw against ka. Day kititihaan nga mabalin. Anak nga nagsasaw. Di may buso riti Diyos. Praise God. Nag-apitak matlang sinukatan niya po Diyos. Ada tinapuuran ti dua nga anak na may isa nga na katungtong ko edi titinuptupulak lang anak na nagsasaw against ka. So nga ti the best nga ramidan numagmagna ka dita dagtatal na ka. Be still and know that I am God. Kunani ako. Wait for Him. Hallelujah. So nga sansanayin tayo, tibiyag tayo, nga may pundasyon. Laeng kini Jesus. Kini Jesus. Amen. Palakpak ka niyan. Tumakder tayo, hallelujah. I believe nga nakatulong na jay ka na kayo. Ti pundasyon ni Jesus. Kasama may pundasyon, iso ti biyag mo. Iti aniyaman nga situation. I-practice mo jay life na. Yaman nga situation.
Amen? Hallelujah! Praise God. Andahan tayo pa yung Sunday ay. And then, da kayo nga dadita, nga nakatakdan. Handaanan nyo ti storm, awan iti agbayag. Nga dati 3 days, dati 1 night, pero malpas latariyan. Yagpaot yagnanayon is Jesus. Praise the name of Jesus. Kantahan tayo na yung kanta. Habang kankantahan tayo, receive nga ni Jesus the foundation niyo. Yaman di bang mangyari ni Jesus the foundation. Sure foundation. Hallelujah. Amen. Ti kagubatyo ti enemy. Han nga ni Jesus. Ti kagubatyo demonyo. Han nga tao. Once nga tao ti kalaban mo, you are in the wrong fight. Because kung not the word of God, love your enemies. So nga once nga tao ti mariknam nga kalablaban mo ti biyag, you are in the wrong fight. Ti kalaban mo ti sinful nature idiaunag mo. So dahi ti freak wano tirad na kailangan nga may overcome. And ni Jesus, it is solution. Ibigay. Thank you. Why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Why should I worry? Why should I fear Sing when the the song now. very same Jesus stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Hallelujah. Why should I worry? Why should I Accept. fear? Receive. Jesus. He is your foundation. He Oh, lives in yes, my amen. heart, and He hears when I cry. Hallelujah. I call on His name till the storm passes by. Thank you, Lord. Why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Hallelujah. Why should I worry? Thank you, Lord. Why should I fear when the very same Jesus He stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name
till the storm passes by. I Hallelujah. call on His name till the storm passes by. Thank you, Lord. Father, we believe in you. You are the master of everything. Master of creation. Aming a creation under your power. And Christ Jesus. At nagbalin kaming anak mo with power. So we believe in Jesus nga na-receive niya ang dagitoy nga power and authority. Na-receive niya ito nga life. Nga isutitunay ang foundation nga makaisalakan ka na kami. Kaya't salamat ka rito ikabsat nga nang-receive ka rito nga song. Tapnungan na magungun. Karigdar aramidan the enemy in these last days. No dikit di umayda, iti tunay nga panagistan, iti saom kentibiyag. In Jesus' name, Amen.